National Power System Company tum license avipin khatkatia long merihing ahormu aronre pen kapang som. Karbi Anglong People Right Protection asongja tum adim kilangdam. Longle chite kasalam pen dok mukak rasingja klamalong puthot Joner Karbi Youth Festival aparman keprek kason se. Silonizan along kaciparjan aperang kia pan kangnang. Silonizan along akulat along tangka kirung tha. Kardom, Karbi prime time long penili junaliti mungpi non birtang ton pen arjuik tha. National Power System Company tum license avipin Bokajan subdivision khatkatia long rihing ame ahormu aronre pen pangsom aret pusi adim along humri damsi Karbi Anglong People Right Protection asongja tum adiki jongpado. National Power System Puisia Company tum Bokajan subdivision khatkatia long license avipin pending kan inkoira pho suselo merihing ahormu kibi. Ladakh pensi puthot Nagaland Manipur lapen Karbi Anglong alo rihing ahormu kapale lapen Ladakh mati khatkatia long merihing ahormu kibia purua sonsi kapin chong pusi purua hem puri sidur pen Karbi Anglong People Right Protection Committee asongja angno ningje हमें जो काम चल रहा है हमें इतना दिन नहीं हुआ है चल हुआ है तो कागज हम लोग का पास नहीं रहता है क्या है ऑफिस में रहता है मालिक के पास में रहता है एक्चुअली हम लोग का साथ मालिक का भी इतना कांटेक्ट नहीं होता है हम लोग कांटेक्ट करने से वो दीमापुर ऑफिस में करते हैं तो बिहार में हम खाली ये माल रिसीव करता है तो ट्रांसपोर्ट से माल आता है रिसीव करता है इशू भी करता है डिपार्टमेंट में। आप लोग के पास लाइसेंस है कि नहीं अभी? लाइसेंस इसी वक्त मेरे पास में कुछ शायद जेरोक्स कॉपी या मालिक की बातचीत हुआ है कि नहीं कि डॉक्यूमेंट्स के बारे में? पहले एक बार आया था डिपो से आदमी लोग आया था तो उस टाइम में सुना था जो बनाने के लिए ये दिया है इसे सुना है अभी बनाया ना नहीं बनाया ये हम लोग को मालूम नहीं। मालिक को मतलब कि नहीं पूछा कि है कि नहीं इसके बारे में? बाद में मालिक का साथ बात नहीं हुआ हम लोग का। License avipin pen bihak claim a company apan prapjin pen nangji pusi Karbi Anglong People Right Protection Committee pen Karbi Anglong Autonomous Council apan kehang pado. Illegal activities that is happening, illegal activities like there are electrical items like transformer and then the wire system, then everything that is related to electricity, that is National Power System NPS. There is a company that is National Power System. Under that company they are running, but the thing is they are running this company here in Khatkati without any license, without any stock license from the Karbi Anglong Autonomous Council. So it is a very shameful matter for our Karbi Anglong Autonomous Council to unable in checking this kind of illegal activities. So we have been trying, our organization Karbi Anglong People's Right Protection Committee have been trying to wipe out all these illegal activities that are happening in and around Karbi Anglong. To appeal from the Karbi Anglong Autonomous Council Authority that the Karbi Anglong Autonomous Council Authority should not only busy in executing the government department but also should check out all these illegal activities that are happening in and around Karbi Anglong. So since we are a social organization, KAPRPC will stand to wipe out all such kind of illegal activities that are happening in and around Karbi Anglong. So if it is necessary for us, then we will lodge an FIR in the police station also regarding this matter, and we want to warn the concerned owner of this warehouse that to stop such illegal activities as soon as possible. Jonel Karbi Youth Festival apan panong si dong mukak rasingja klamalong pining ta long le chite selam si ki project ason selam bom lupusi card news salong birtanang pale. Karbi jutang jubat lun tomo kirai kom kapang chola ben somindra dang kapacet hangjia phanpura pining inkwara trok siang deng Jonel Karbi Youth Festival katalonjia phanta cases Jonel Committee atum bidi krehini risi chisik chidang pontanglo.
cases dokmuka ka hawar amai pen pining ke longle ache te selam si hawar Karbi de sunim so rong aje antu se abolon ki piji aphan akimi sai paklang konthu kidam tang aningkan rasingja klamalong no theng pika selam pen khai krehiniang bong nong ka che thang plup ason pining le thota longle ache te ka selam pen puthot Karbi jutang kapang chulim abirta somindara dada phan kapachini jia phan Karbia hemai atum laso sai kimi kim rang bomlo PWD dokmukak SDO padanti sopen kapin khat la pen bidi pensi longle ache te ki kim kiranga sai claim ponthu Tekelangjun KCS pening ko troxy ang deng Jonier Karbi Youth Festival along pacheton dunsi Miss Tekelangjun Fashion Show kachipati paduji pusi kat news along birtanang pale Inkoira troxy ang deng Jonier Karbi Youth Festival along pacheton dunsi Sirdharampur Nurak Club pen dokmuka krasingja klamalong Miss Tekelangjun Fashion Show kachipati biji pusi birta pachethang pontanglo kachipati ke hayabang pia phan sika suri nerkep first runner up phan suri pho second runner up phan suri ke thom Miss Photogenic upon Surisi, Best Ram Walk upon Surisi, Best Costume upon Surisi, Miss Popularity on Social Media upon Surisi, Glowing Skin upon Surisi, Miss Fashion Icon upon Surisi, Miss Beautiful Hair upon Surisi, Lapen, Miss Smile upon Surisi, Anong APG. Lahai kachipati upon Prepo aprang kachipati dunjia samiatum, amen chitha printinang popusi, Nurak Club pen pachethang. Non malom so por phan birta mon ton pa iksana wang tha wang iktha electronic hormonang litum ador kijum hek pen long pon ikji lase apor pacheton dun pen warsai kemi to endun iksana nang litum long pon ikji lake free chalong a brain LG Samsung Sony Whirlpool Haier TV along a brain dolake LG Samsung BPL Akai washing machine a brain lake Samsung LG Haier lapen ke tutulang plastic chair table steel lapen plywood furniture lapen ke solar inverter da longpon ikji lasinang litum nahumri ignon Asok Prasad Chateri Bokulia Electronic and Electrical Akulat Bokulia Main Market Karbi Anglong Assam Chloride Unisex Beauty Parlor hinben warsai kemi kipipon lasila sonobor sai kemi helong ninghangatum ali chuan dunik tha warsai kemi laki chiklo jontro kophan kapamala seke piponji lasi apor panhok he pin pen Chloride Unisex Beauty Parlor along patebok damiknon rong parbi rong berot near Iron Bridge Dipu Karbi Anglong lasi lan se kachini le thoji aphan laswa number 600-121-3664 along Humriknon Shopping Mall is a Gulf of Assam Enterprise and the Hill Areas Department. A glorious one year now. Here's everything you need. Groceries and household supplies, cosmetics, personal care and skincare essentials, appliances and electronics, stationery, men's and women's clothing along with tribal clothing. Also a huge Durga Puja offer on Swati brand. An offer you cannot refuse. Shopping Mall, Difu Manja Road, Manja Industrial Complex, 782461, Manja, Karbi Anglong, Assam. Simonjir Children Park cum picnic spot, a place to visit for sure.
The park is filled with eye-catching flowers, some medicinal plants and nursery. A perfect place for your children and family. For more queries, please contact 91014 33731 93652 07012. Simonjir Children Park, Chirikangnet, Ward number 4, Depot, Karbi Anglong. Made like a gun, goes like a bullet. Sun Motors, authorized dealer of Royal Enfield, Rongkelan, near Don Bosco School Lifu, 782460, Assam. Easy finance are available here. Please contact 099 579 88008 or 0789 61 69021. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি? এতিয়া আৰু চিন্তা নাই, কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ। বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব। কাঞ্চ ৱাটাৰ। Chloride Beauty Salon Unisex is opening its door for 6-month crash course on beautician and cut. Interested person may kindly come and contact Chloride Beauty Salon Unisex near Iron Bridge, Rongkorbi Road, Depot, Karbi Anglong. Document requirements are recent photograph, voter ID and caste certificate. Dihina mobi putot birda long wang tulo. Surihini rakresir kep inkoi aninkana farman chiti inkoi rahiniani parokwa large size multi-purpose cooperative society pen annual general meeting mate AGM padu pusi den arong pen nilituma phirangke James Milik ka news long birda nang pale. Lem samai phu manik rong pi ke chepa hem phu pen ke padu ningkani sek amai mati AGM amai surihini rakresir kep la pen inkoi aninkana phan kopi PC ke klem ponji man lahaya pudha isi kachingwai aklong paledam. আৰু যদি পাব লাগে তেতিয়াহ'লে এপ্লিকেশ্যন এটা দিব লাগে আপোনাৰ ডিডি হয়হে এপ্লিকেশ্যন দিব লাগিব এতিয়া আপুনি ডিডিটো জানে আপোনাৰ ইনকামটো 2 লাখ টকা লগে লগে আপোনাৰ চাকৰি খাই দিব আপোনাৰ ডিডিটো জানে আপুনি মান্থলি 20,000 হ'ব নালাগে 10,000 ইনকাম কৰি আছে খালি কেৰাচিন চাউল দিয়া সময়ত আমি এইটো গ্ৰচাৰী আইটেমটো তাৰমানে যেহেতু আমি ৰাইজক 1 টকীয়া চাউল দিছোঁ চাউল দিয়াৰ পাছত আমি আকৌ লগত চাবোন এটা দি দিলোঁ য'ত 10 টকা কাপোৰ ধোৱা চাবোন তাত আমি 8 টকাত দি দিলোঁ তেনেকুৱা আমি বাহিৰৰ পৰা হেৰি কৰিম সদ্যহতে এতিয়া আমাৰ ছ'চাইটিৰ কাছমাৰী লেন্সে ইতিমধ্যে নিমখৰ ব্যৱসায় কৰি আছে তেখেতে এতিয়া বৰ্তমান হেৰি দিব পাৰিছে হোলচেল দিব পাৰিছে বজাৰৰ দোকানীসকলেও হোলচেলত লৈ যায় কাৰণ তেখেতে কম ৰেটত হেৰি কৰিছে নিমখ আনি বিক্ৰী কৰিছে কিন্তু অলপ আনিলে নহয় একেবাৰে সৰহকৈ আনিব লাগিব Mai long sedon sarang bong madhab bora lapen kamsing kro banghinia phan internal auditor aphan ingwaisi arpu pekpon dipupen kedam ARCS inspector Firuz Ingti junior inspector Harvi Taropi inspector Rumikropi atumsi ningkan isek amai pialong langcharidun Pirangke kacikrong thap pen silunizan akulata long tangka kidung thap banghinia phan chiting kore hiniani keton kilangatum ingnang cek busi bukajan penilituma pirangke kadnyu salong birta nang pale bukajan subdivision arong supi bukajan along pirangke kacikrong thap atum do olo lapen kulat bithe bitha tangka ki hang thap do olo puwa birta lo along ta patahini ki thom suselo keklang kacikrong thap apirangke atum ki muason manlo ijuang bong pirangke ciparjan lo pirangke kacikrong thap pen bukajan lapen lahorizan along bithe bitha tangka ke rung thap ajok kulat ahem pu atum ningri joason si theklong
hok hi apherang ke tum tangka kirung thap adu chikom si siloni jan along chiting kora hiniani kulat ahem kwari deng areng sonanglo kulada long tangka pharo popok ke hang pakewai apherang ke men pen tangka kichu pabitra pran bora laben gopi por banghinia phan kulat ahem pu atum api ke ton ke lang abang pu phan than si penepon inowa gari pen dam rapet abihiri banghini ke adim pen kaju pusi kulat ahem pu pen pherang ke phan than pachini Karbi prime time angkela pon sigang ton poiklo dumi thakme kurwang thu